ola tuntu ma ve thung chonin pubil chan zawa thu sei kan ngai thlave thunga MP campaign kalzel khani o ma mi tho khalani hei enge sei ve in lo ngai thlatiang pu chairman le zanina helai local zong zong te kan MP candidate puri cha vanlal mangai te minister dang te MPF lama tanga local hun lu tak senga miron wap tu te chibai ka bu chewa tu kena darlia kan thowa kanin bola ti chuan mami district lama kanon fe chua ka kan mun kan thleng thla ti chuan khokwa vel ni ka ria chuta chuan hun kan manga thu toy te kanon soi zela helai kanon thing turi kan ngak le khop maya amaro chu min lo dong song tu ko te kan min lo ngak lel ve zel box ya mi chen rei khan tum ve zela khati han ti neu deuh khan kan be se ai kanon thing tlai ta de wani MP tun thla ni som pakwa kanan thang le do na nia kan ramin hun poi mo tak ama chon do na nia he MP kan thlan tura hian ama saberatan mami constituency mami district mi pui zong zong te ZPM party candidate lo thanga involve lutak lo peturin kan ngen masa chewani Lok Sabha kan ti hi House of the People tia soi ani boka kamalama tu soi tu kute te po kana soi to member zanga somli pathum an oma chu zanga somli pathum zinga chuan puri chi hi telve kan tuwa atel thenge po kan be se ani India rama hian tura hei NDA kan ti te India kan ti te lom lian tak tak kan oma NDA a khan a member zat chu putete khan ron soi to India po NDA a khan member zathum somli paru konoma India khan za som pasari noma NDA a hian tang ho pol rang party rang som pariat an oma India a hian part rang som paru an oma ni chumi kan soi kherna chan chu NDA po ni lo India po telmi lo kha an alai tan rol pui po nei chong lo khang ho kha party pakwa anom meka chu ho chon member sunga an ne ni voinia ZPM ina kan candidate kan the chu hi parliament a alu huna an alai tan rol pui po nei chong lo party liante thu nuaya kun tum lem lo tei lut ve hoi tu kha MP kan nei do na ni aro pui via wa tin hei Mizoram political history kan en chuan Lok Sabha MP hi pariat kan nei to a sa kha ja ko som sari pakhata tanga voin ni thlengin pariat kan nei to a chuta chuan sa kha ja ko som sari pasari tu somriat akhan puaro thoma MP kan neya Lok Sabha chu independent MP ani tin sa ka ko som ko pare ta khan Dr. Esdal Lungmo na kan neya chu po chu independent MP ani independent MP member parliament nei te hi a lukhop maya khalam khana kina toite in ka soiza wanga ani le ZPM MP candidate chu lo thangta ila parliament a chuan vanlaya tla angmaya nianga atan thil ti varom ve te po kan ti mai theya chu tiang chu kan thlir da tur ani lo ani ama thunun tu control tu party lian anom don lo wangin kan ramtan zalen takin adu ang zong zongin atal thei do nai
chu India ram article za pangana in freedom of speech member of parliament zong te kha an du ang an soi theina tu freedom of speech article za pangana nuaya ape ani chu baka member of parliament member privileges kanti member an ni na anga an chet theidan turte kong sang India constitution hian parliament member te tan ape boka chu sa tong chuan immunities ten tia parliament chungan omlai phe chuan police khanan man thiang lo sim session an tana an ban lengkar ni som thum chung po ta se khami chung khan dan anga man thei po an ni lawani tin MLA te po ni tho mai parliament member te hi assembly house chunga thil enge mo kan soi te hi tu man khesan la thiang reng lo puri cha ta po puri chi a po parliament a thu soi ta se state kan chen om Manipur chung chang zong da thak chung chang e mo te po ban vein han soi chiam ma se tu man khesa an la thiang lo ni khatiang khan member of parliament te hi India constitution hian zalen na sang tak mai ape ani saka ko somma pahnia India hian Lok Sabha kan nei tana voin sang ni som ni pali alo ni ta a member of parliament India in avoi ngana athan kum saka ko som sari pahnia khan Lok Sabha member kan nei ve chawa ka soi tong khan pariat Lok Sabha member kan nei to a puri chi hi apakwana ni ngei theinan thei to pe chuang itrang leang u ZPM hi register party kan ni thina tuna hian enge kan ni tak le recognize party kan ni tani recognize party kan ni veta ti hi alom om te lun ne ni ni lom na chak poi kan khechi alowa alom me ba kudi beng ve kim kim te ku recognize party kan ni tuna hianin recognize party pathumin candidate kan nei don ZPM in an neyanga kan neyanga congress in an neyanga MNF in an nei don chung recognize party zinga chuan ma ni malading om chun intimate ang central ngeng lo om chun chu ZPM chi kan ni tani NDA in member za thum somli parukan neya political party som pariat tang ho an nia atang ho som pariat zinga khan MNF ti hi fia takin in zia kan chu mi om zia chu vo ni hian Mizo National Front in tingat hi BJP nen an tang ho ani party upat viu te poilo thalo mon le o katia andoi zo ta nge mani keini lanau pangte kum chia tham po la ni lo ma ni mala central mong zom mi lawa MP kan han chungat mai aro pui ka ti khop mai MNF candidate chuan NDA a ka thuang an dia chimi om zia chu BJP te nen hian kan thok howa kan tang howa katinga ni chuan BJP te nen fe kong khat kan zo ho don atina ani congress ni se national party an nia Mizoram congress hian an mani in zalen na fam kim an nei lowa central thulo chuan MLA candidate po yan final thei mi lo kaini ZPM ta chu central long final pui ka kan ngai lo reng regional party tualtro party kan nia heng hi kan ram kal ze na tan kan chom nun hi atu khopin ka ria hei toy te in kan siat tan ta na poimo kan soi chho hlekanga ZPM trobul hi aro pui ka ti
chu mi din chu ni ti tur om bok si lo ram fei tu Mizoram chunga mi te Mizoram pona India ram hun sang sang mi te India ram pona mi te kan ram aro renga tha om se du tu mi lim te trong trai mi te lo nei tu te taxi driver te chalai ro te chung ho chuan an vei chu ani ZPM party nakina mi thiam te pon ZPM to bulli an la chui anga adin tu om po hi an chui chua zo hi karing big lo ram vei tu in long khom kal khom chu tiang chuan kan din ani zanina local zong zong te in ti mai te ang MPF lom te ka chu kan huap lo ngai thai la ram vei tu local khom trong trai thin ten ZPM hi kan trong trai chu ani ti chuan sang ni som poret in thlan kan ma chuna sang ni som poret in thlan po hi eng man ni lawang in thlan mai nan ke dar leang min tia ti chuan in kana in thlang ta a biaria ta ne na kan chang ta a kanan kal zela eng man ni chong lawang an chung ko an boyang pol an tianga an dar fe kan sang ni som ni pathum in thlan po hian thleng zo lawang ni nan in chuanga min tia sang ni som ni pathum in thlan kan an ma chon le a kan MP candidate ko na soi tong khan MLA som ni pasari kan nei ta ni amak khi ka tia ka ngai to thina party upatak tak tenen kanin mi pui vote kanin chuwa chuta chuan MLA som ni pasari kanan nei ta ania saka sakwa somriat pathuma Mizoram siam thatura ron chuak IPS na poimo tak kalsan pulal do ma chuan akum somli na kuma chia Mizoram Chief Minister aron ni ta chian saka sakwa somriat pathum kum to pa Mizoram aron chuaka akum somli na kum to pa chia an siam le ta bokania amak velu tu kasin he thilimo pathian in kan ram ma khoi da ni amak lutu politician kan nia kai ni po minister kan nia kan ro kan suala pathian min ruat a kan om lo chon kai ni chu min phum bawanga mi thadang min pele thawang kan rami min pe thawang ti thadu mang lo te ti chiat thei lo khopin pathian in kan rami min ven him sakani voinia minister te kan ni veya achum khur kan han mu chianga ma ni lam in hai fur chak na zong zong hi ani na taka chuan abo zo ve ke mun le o kati kan sarkar chungril kan en hian minister rol ho kan mang angani thil kalphung dik lo zo kha kan lo kal na sa to lu tu ka adik lo zo kha adike mo kan lo ti to chung chu voi ni hian asiam thatna kan thokani chu kan chen na chu lo thuk to ema wangin in be se anga kan na tho hi alang chak lo deuh ani pon tuar chel taka min troi oma min trong trai puya min thlop turin ka ngen tu chewani in thalai te pon kan out thina kan soi thina politics si tur te tange tu te khel tur nge nun uluk lo te zurui thin te ei ru ching te chung ho ta chu ani lo ram hangai tu pathian ma kun thin te ta hi ni chu politics chu ni voi ni hian kan au pui chu voi ni kan local chan ni ani zaina po kalom em na chu kha hela hian nu pakhat tunga bing kha zai kha bi thua mi mo kan fiam chak dewa anula thu da zo zai thiam mo tang han tia ka chak de aron din khana ma ka en mai lo wa zai thiam ka ti khop me
chú nụ lá chú à phải giải thiểm đi cái tiếng căn en chiang á nụ lá chú làm hết cả luôn này to à rồi bùi khóc mày kan chairman in rebati chuan zai le hial sela a tha voinia po puri chat vanlal mangaya mp candidate ni turin aron in pe a mizo thalai te na kan ngai san em lal ngi lo mar te ute te politics huang chunga aron luta midang tam tak soi turan oma chung ho wang chuan ram mi pui tam zo ki kan tha amuang me kan ni kan in khom ve a ko hanu pa ten men chi baya nu ho ten men chi baya kan tha muang te ni o anan ti kan kut pon han tha le thei lo kan tung trai pui reng chu ni o anan ti boka tu din muna hi chuan kan ram hi kan ngai athari in ka riam chu eng na tinge alo om kan ti chuan ma ani za om na po ngai poi mo theilo mit tha ti mai te ang van tlang le ko khan pona mi pa ngaya an ngai ten politics an lu chil ngam wang ani America president ma saber George Washington ate kha America president ni kha du mi alwa an som luina salu to ka tlong ngai choin president kha aron nita Trump ni anita Trump khatna khan bana tuma nile khamro antia voinia po hian MP kanin thang do mi pui vote chu kanin chu ngai mai amaro chu vote kan du lu tuk na lama te hian thubel chian dol lo thil chi sang sang te kan chak chuak thiang lo ni party dang be na fin fia le thei si lo chu tiang in be te chu kan ti lo hi atulin ka siam tun hai apo sang ni som ni pathum in thana chuan ZPM hian BJP poisa an mang ti ten party sen khat chuan min aw khumani chu tiang chu kan lo la ni chuan ka chou cheu ka tia tun thleng hian min lam ha chon ngam an lom lo ti chuan mi pui ne na khan thubel chian do lo mai ga in be ta nuai mai a mol in kan oi na sa a kan ma son pui lo tur thil kan soi huai ya politics chiai kan thuak a thunu na in homia lo tur chen om khoveng te kan in huat pa chu tiang politics chu kan rama hian a lo zalen rei to chu nang le ke hian kan ti to ngam angai politics sa kan tel ve ni pon MLA kan ni pon minister kan ni pon MP kan ni pon kan chungril bera thil thati du na kha ama sabek turani chumi atel lo chuan MP thatak ani thei don lo MLA thatak ani thei don lo minister thatak ani thei don lo chu zan in a local khom te hian kan dil ruwa thetlang ila thahein ka riam Kema Ministry and Call hey Food Civil Supply sa te po thei tu ka chua ve ni kum November National Food Security Act nuaya bu fai a thona semte India sarkar ina kalpuya khata a kalpuya tang khan bu fai le tu te awang ta em a to boka thei tu kan chua tu na po hian ani na taka chu khoya po hian kalila thamong hian kom lo re bu fai ei tu kan nei lo lau reng in a le na tur poisa kha nei mai la du khop le tur kha aman to lu tu kha le ko thei bok si lo mi pui ne na thleng tok vel le khom tur kan zonga a kan han buai kho pa tu la te poia amaro chu fur puya kan boi lo na turin sarkarin thei tu kan chua ration card var zinga mire thei card pole mo card enga om tul ti ve kan omani chuan tu ma soi pui ngai lovin chu ho tan chuan kat polo mo kat enga anom theina tu rem chang te kan siam boka chu tiam te chu mi pui te po hian kan hriat a tha ani tin
land revenue wa te po ma mit khopu in har sana kan to ti te po ka hriani in mun pass te du LSC nei du chu tiang te po chuan kan duang kan nei mai thei lo ti te ka hria eng po ni se thei to kan chu minister tlon kheramo minister zia tir kheramo ngai lova nakin luka chuan ram te du ten ol sam taka an te zung the na turin ZPM sarkar chuan thei patu pachuani ti te min lo khriat sakula ato perdot tu ta ni ti te social worker kania ni zana zandar somvela in leng ka nei tana ama po khanan omvek thawa anon lul lol mai dan shemian nia kan ti bor kan nui bok boka politics thale thalo politician thale thalo ka te khin thin na te ka lo so ni hol chung khi pop ta rol sura tu yarol dira belin kan lo doni achung aron bu thak na lai tak kan ti phui lo chuan do thin bai la do ze la ngai do ma se politician tha chuan do ringot du tok lovin achung phui lo kha han ti phui do na ni chu politician tha te na ni te po social worker ni in mire thei te tan phui reng reng in hun kum song pariat chung ka lo mang to a sot lo me mani sot lo tak khi ni ro mai ni amor su voi ni chuan minister kaloni veta ka chuan ramle in le lo chung chang mang ang te tan minister kan in le vela tangin thil tha kha hun rei lo te chungin ka lo ti theita ration card chung chang du sak tu nei ve lo kan tan pui du si kan tan pui thei lo te tan voi ni a hian thil tha ol sam sokin hun rei lo te chungin kan lo ti theita ni chu politician tha te chuan chu tiang chuan an thlir tur ani mami district po hi ka ve ve khop mai aspirational district kan nia Mizoram district a chuan atu fual ber kan ni pui ngai district kan ni sang ni som ni pathuma kan kan di de poi zorem pui kha thling talawa ka ui khop maya ani po kha mi thata kan ni ato bera chuan Christian kan nia inga tinge Christian ni si kan vahan Hindu sak lowe o katithen party le party ram ri kan khama ani chu kan party ni lo ani chu ti khati kan indian kan Hindu sak lo lut tuk te hi amak kati pathian nungring tu kan nin lo mi kan party an ni lo pon pui an ngai chon kan pui mai tu ani tin ei ru na te po hi kan mi khing pui te mangai lo lut tuk na wanga lo om siam tu pathian kan za lo lu tu wanga lo om ni hian ka re the dik lo hi kan rama atam lu tu pudu ma hoin kan an beanga kumin chung kan bei chuan kan phiat fai chup manin kari kan thok kan khove ram dang te kan huwa kan chung em vek kringon mai tai aril na tha ka ti tak se tan Ufam ki man na hey deputy speaker na hian India hi nga tinge mo khove la hian kan san vak lo mai le kan tia to pina nia sin motor in tlan sia ka te po hian India hi top 3 a lam mai lo re nga Olympic a te po hian acha ni khe em India hello ka dia anung bera chak te war tlan thin wa nga ni tia chak de win kan tla na mo po ti la nung bera kan tlan chuan ma kan son thei lo ni chu wang chuan ZPM mi puite ti in kan address mai chunga party sang po kan lo mai theya tun tum MP kan in thang na tura hian ZPM hian MP kan nei nge ngai Mizoram ta na ti kan tum ZPM in ti kan tum pulal du oman zim Mizoram ta na ti lo ti na tum ati lo tin na kal konga tan Delhi tanga Mizoram ZPM MP tu party dang ma ina an thu nuai mia lok tu chu kan nei nge the na turin puricha
van lan mangai hi kan than thin nge chula involve lutak ka dil sake kalome thu soi thatak mai hanin ka ria thu soi zong kha chu ron soi non le vek pok tum chong lawa chung zinga ka beng ver zul te chu tir lampanga khan kal phung dik lawin kan lo kal rei to lu tuka kan lu te po hai ati in ka ria kalo chin chia chong lawa khatiang te khania tin andon le chuanin Christian theu ni si nga tinge kanin du sak lo le nga tinge kan party mi te ani lo wanga kan du sak lo mai le ti te aron soi ni engpo ni se khang ba ka khan soi thil soi tha ta thu soi tha tak mai ain zep cheu mai akara khan tin ZPM hi an fakom na deuh chu hei an MP Purichia tan hen anin PMM maya MLA te minister kania office a kom don an ti big ho lo me ti hen mamita te an jin wang me nia khothlang lama an fakomani MLA rolina han pui thap maya poni se an thu soi chonin han soi zui tur le khati ang khachu omlo ma se ZPM image ai aron lang thin an thu soya hian party dang boni tho an thu soya henin an image ron lang thin thu an ngai thlak tam na hi chu ka hen ron soi chuak thina chu teng deuh che chuanin an thu ngai thlak tam te an ril tam te hi an ka hen ron chuak mai thina chu image poi mo tak mai nia heng sang te han ngai thlak hi chuanin ZPM thu soi hi atha thei maya tin party dang po atha vek tho mai imponi se khati zong kha nita sela